sinari bavuga ko ndi kubwiriza. Buriya kubwiriza no kwigisha biratandukanye, sibyo? Ariko none nari bavuga ngo twige. Icyo kwiga bidufasha kumenya, sibyo? Naho kubwiriza bisubira kuzutsa amarangamutima yacu n'urukundo dukunda Imana tukarugaragaza, sibyo? Ariko kwigisha bituma tumenya. Haleluya. Kandi kumenya kuza guca hano. Paulo yaranditse aravuga ngo dore ngo kwizera ngo kuza kuzanwa no kumva. Amen. Niko arikendo arabwira ngo kwizera, faith izica mu matwi, izizanwa no kumva. Ariko kumva iki? Abantu bumvisha ibintu byinshi, sibyo? Ego we had about a lot of things. We had about a lot of stories, different stories. Ariko ahavuga ngo kumva ijambo ry'Imana. Haleluya. Bwana asifiwe. So kumva ikintu cyose kibonetse no kumva ijambo ry'Imana. Paulo yandikira Timote aramubwira ngo ibyanditswe byose ngo byahumetswe n'Imana kandi ngo bigira gusa umumaro umwe, ngo kutwigisha, ngo kugira ngo umuntu w'Imana ngo abe afite ibimukwiriye byose. Haleluya. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya. Abahanga ba Bibiliya iki gitabo muhamubona kigize imyaka myinshi cyaranditswe, ariko ntikiza kiva ku isoko. Hari n'ibindi bitabo byinshi banditse bifite volume nini cyane, bigura n'amafaranga menshi arenze ayo Bibiliya izigura. Ariko Bibiliya tirata isoko, tirata na value yayo. Kubera iki? Kubera kuko ni impumeko y'Imana. Imana yakazihumekera mu bantu bakavuga. Imana ubwayo ntiyanditse kino gitabo. Oya. Imana ukuboko kw'Imana kwanditse isome Bibiliya, ukuboko kw'Imana kwanditse gusa inshuro zitatu. Amen. Nibyo gamuze mu bimenye. Haleluya. Ukuboko kw'Imana muri ekritire y'Imana yonyine ubwayo ariyo yanditse ni gatatu gusa Bibiliya izibivuga. Utijyane Imana imaze guhamagara Mose ku musozi wa Sinayi, igiye kumuhereza amategeko, ibisate bibiri byariho amategeko by'amabuye, byariho amategeko y'Imana, byari byaranditswe n'urutoki rw'Imana. Amen. Haleluya. Uwundi munsi wa kabiri Imana yanditse ku ngoma y'umwami Belteshazari mu gitabo cya Daniyeli. Haleluya. Belteshazari ngo anyaga Isirayeli, ngo ajana n'ibikoresho byose ngo byagaze bikoresherezwa mu nzu y'Imana, bikora imihango yo kubahisha Imana. Amaze banezerewe umunsi umwe yakoresheje fete, ngo aravuga ngo mugende muje kuzana bya bikoresho by'ameza. Mwabiki ngo aravuga ngo mugende muje kuzana bya bikoresho by'ameza, Abisirayeli bagaza baheshisha Imana yabo icyubahiro. Imana biba jealous. Yanga tumungu ageze kabisa, sibyo? Imana irafuha ngo abantu bose bicaye, abaminisitiri bose bicaye ahantu hamwe, ngo babona mu kuboko k'umuntu ngo kudafite iki gice cy'igikonje, ngo kidafite umuntu wese ugaragara, ngo babona ngo kiranditse hano ku rukuta, ngo kiranditse ngo mene tekeni upesini, ngo bivuga ngo ubwami bwawe ngo bwarangije gushirwa ku munzani, bwapimwe kandi ngo bwagaragaye kuko ngo budakwiye. Ngo aramubwira ngo ingoma yawe irarangiye, ngo igiye kwimurwa ihawe Abamedi n'Abaperesi. Ngo amavingo y'umwami watangira gukomangana, ngo abantu bose batangazwa n'icyo kintu, babonye icyo ukuboko kw'Imana kwanditse utakimuntu. Inshuro ya gatatu ukuboko
uzagushora muri iki cyaha azoterwe amabuye. Yesu ngo batangira bati none si wewe Yesu kwavuga ngo niwe uvuye mu ijuru uzanye amakuru y'ijuru, tubwire cyo uko turi bugire uyu mugore ufatiwe muri izi gahunda. Yesu ndiye wasubiza yaranditse. Haleluya. Yesu ndiye asubiza ngo arandika gusa hasi mu ivumbi. Wazicho arahayandika kama yandika ngo nawe bwire ko hagushinja wakoze. Sibyo tubitege gutera imbere. Amen. Amen. Andika ngo nawe to dore kingi kinagora. Yes mweze. Haleluya. Wanasifiwe. Akaandika akamwandika hasi ateko kandi nawe pene ikingiki kiri mu mafuti yawe. Yakaza yere kwa Yesu cha. Twende Yesu bizi. Amen. No. Kitangaje. Ngwagi yandika gutyo ngo abantu bakamenya ko bakamamenya ibyo abanditseho. Umuntu akabati akavanga n'ibyaje nabyo bitaragerwa aho bivuga. Ayi tereze isubiza. Haleluya. Yesu ngwari unamutse. Mbasanga abantu bose bari bagareka wa mugore bose ngo bagiye kuko ibyabo byari byarangije kugera ahagaragara. Baramubwira ngo se hari umuntu wasigaye hano ugiye aho gushinja. Baramubwira ati nanjye ndambayemo. Yesu baramubwira ngo genda ariko ntugasubire gukora icyaha. Yesu yagira imbabazi nyinshi. Yesu bisa. Haleluya. Bwana asifiwe. Mu gihe abandi bari bategereje ngo baje kumuseza bamuvuga muri karitsiye bavuga uko byagenze. Timukaza musebya abantu. Nukuri kw'Imana. Usovuga iby'abandi umunsi bavuze ibyabo uzabura wereke. Timukaza musebya abantu. Ngize inshuro zitatu Bibiliya izivuga ngo ukuboko kw'Imana konyine kwanditse. Natekereje kuko turi buganire hejuru y'amaturo n'icyacu. Aho pasiteri ngo bamaze kugira ibibazo bikomeye cyane. Pasiteri haguruka ngo agiye kubwiriza ku cyacumi. Bamwe bamaze kubita bagafaranga. Buriya nta kintu ashaka no kuyatukura. Kandi namara yake. Ese muzi ko pasiteri yemerewe ku cyacumi cyane? Tazo muzi none. Harabatabizi we. Harabatabizi. Ariko reka mbabwire icyo tangaza. Pasiteri yemerewe n'itegeko ry'Imana. Sibyo? Kurya icyacumi cy'abakirisitu biwe. Sibyo? Haleluya. Mugize Imana ntakibarire akaza bafasha kukibika muze mu gushimira. Ariko turaza kuganira gusa ku cyacumi nababwira gusa amoko y'amaturo atandukanye niturangiza tutenge ku cyacumi. Umwanya muto yadusigaranye. Bwana asifiwe. Ituro rya mbere ni ituro ry'abakene. Gitwa ituro ry'abakene. Sibyo? Iyo amafaranga muza umuntu akakwandikira akakubwira ngo turaburayiriye. Sibyo? Rya ni ituro. Bikomeye. Ni byiza cyane. Ukabona 20 cyangwa 30 ukamwohereza. Ni ituro. Ni sadaka mbere ya Mungu. Amen. Aho ituro rindi ni ituro ryo gutanga unyanyagiza. Riri mu migani. Mwanditsi Sulemani yaranditse aravuga ngo yabonye umuntu uzi utanga anyanyagiza ngo ariko ngo aho gukena ngo agakomeza akunguka. Haleluya. Bwana asifiwe. Ituro ryo kunyanyagiza. Nyanyagiza imbuto yawe ahantu hose igihe nikigera uzayisarura. Ituro ryo kunyanyagiza. Bwana asifiwe. Amen. Ubwoko bwa gatatu bw'ituro sinyavuga yose kuko ni menshi. Ni ituro ry'inzira.
nzanira ituro n'ituro ryo kuncira inzira. Mana yaje umutima wanje urababaye, inzira yarabuze kuri iki kintu, ariko ndakwinginze mbwira ituro nzanye imbere y'amaso yawe. Ituro rica inzira riri mu Migani igice cya 18 umurongo wa 6. Amen. Haleluya. Ituro rindi ni ituro rihosha uburakari. Ituro rihosha uburakari. Umuntu akaba yarakaye yadisayidinze kukurangiza no kukwica, ariko amuhereza amaturo akoroha. Yakobo yaratanze umunsi umwe, yari yarariganyije mukuru wiwe Esawu, amuriganya umugisha. Aragenda iyo yakagenda akamuhagarutse, aravuga ati sinzohibuka hehe imbere ya Esawu. Bisagenda ko nasize muriganyije, ko nabeshe data akamuhesha ngo ni jewe Esawu. Yesu data akambereza umugisha wose, narangiza nkahungirira kwa Muyomba, none ndatuye iminsi irashize, bibaye ngombwa ko ngaruka, kandi aho ngarutse ni iwacu sanze mukuru wanje Esawu. Bizagenda ko Esawu akirakaye kuko natwaye umugisha we. Yakobo ngafata mu gice cy'inka. Haleluya. Ngafata igice cy'amaturo, ngo gihereza abagaragu barabwira ati ngiki gice cy'amaturo mukinshirire mukuru wanje Esawu, kugira ngo ndebe kuko umutima wiwe nzoshika kazahuruka, umutima wiwe wabayeho kutururukwa. Ituro rihosha uburakari. Hari ituro rihosha uburakari. Umunsi umwe Dawidi atuma kuri Nabali ngo yari umugabo w'umutunzi, ariko bakaba ikigoryi, kandi ngo Nabali iryo zina nyine rya Nabali niko risobanura ngo Nabali nyine ni Nabali n'umugabo w'ikigoryi. Ariko yagira ngo umugore wiwe w'umunyabwenge bwinshi cyane. Dawidi igihe ari mu ishyamba ngo atuma kuri Nabali, baramubwira ngo abantu baje barashonje, bafite inzara, bameze nabi, none nyamuneka unyohereze ku misima, unyohereze n'ikimasa mbage kugira ngo mbagira abasirikare banje. Nabali aramutuma ngo wewe wanzerereziwe mwene Yesayi, niko ushaka aho duhuriyeho nawe, uri kurangiraho amaturo y'iki. Dawidi aramubwira ngo nibwira umunsi ukarangira ugashira wewe Nabali kirimo umwuka, ubwire ngo Yesayi nyine nta mugabo yabyaye. Dawidi ngo yohereza abasirikare, ngo amaze kubohereza umugore witwa Abigayeli ngo amenya kuko umugabo we yagiye gupfa. Abagore b'ubwenge, hari abagore b'ubwenge. Amen. Haleluya. Hari abagore bagira ubwenge bwinshi cyane, ngo yamafata imitsima ngo ashyira ku matandiko, ngo afata n'amatungo ayashira Dawudi aje kumusanganira. Mufite icyo yamubwiye, aramubwira ngo hosha uburakari bwawe. Turaye uzaba umwami wa Isiraheli. Uzaba umwami wa Isiraheli wararaye wishe ikifu Nabali nyine ntubizi kuko Nabali ari ikigoryi. Ejo bazavuga ngo wabaye umwami wa Isiraheli warishe ikifu cy'ikigoryi. Dawidi arabitekereza, kandi umugore uzamubwiye kuri arareka. Ituro rihosha uburakari. Sikiliza bali za mwanamke Abigaili alikuana. Haleluya. Bwana asifiwe. Ituro rindi ni ituro ry'ishimwe. Washimira Imana kuzo yagukoreye. Dawidi yigeze kwishima, akora igitambo cyo kugira ngo azashime Imana. Umuntu ngo araza aramubwira ati ndaguhereza ubutaka, nguhereze n'inka yo kubangiraho. Mwakurikiye sibyo? Nguhereze n'inka yo kubangiraho, ushire ku gitambo utambira Imana. Dawidi ngo arabyitegereza, ngo aramubwira ati warambwiye neza, kumpereza ubutaka ngaho ntambira, warangiza ukampereza n'ikimasa cy'igitambo, warambwiye neza. Ariko aramubwira ngo sinofata ituro ngo ritamvuyeho, ngo ariko imvura Imana. Ndetse tubimenye gusa ituro ni umuntu yambaye ikintu kidafite ahantu cyamvuyeho ngo numve kuko hari akantu kagabanutse muri jewe, ariko asubira gufata kandi ndihereze ndishire Imana. Ngo aranga Dawidi ngo aranga, nzoshaka mu byanjye, zishaka ubwanje butaka, ntange n'iryanjye ituro rivuye mu matungo yanjye. Ituro ry'ishimwe.
Bwana asifiwe. Amen. Wari warahigiye Imana kwavuga ngo Mana nibiramuka bigenze gutya nzagushima. Wahigiye Imana imihigo itarondoreka, watanze n'amasezerano yo kuyikorera. Cyagihe byari bikomeye wararize cyane, cyagihe byari bikomeye warasenze cyane, none ubu uradamaraye uti ndaruhutse, none ubu uradamaraye uti ndaruhutse. Ibintu byari bikomeye, nta nyoko nta so ugufasha, nta mugabo nta mugore ubigutabaramo, nta bana bawe nta n'abaturanyi. Ukavuga ngo Mana iki cyo noneho ni wowe wenyine. Bwana asifiwe. Kandi nugikora uramutse ubikoze wa Mana nzakuzanira ituro ry'umuhigo. Abantu benshi bazabivuga ariko kurisohoza bikabananira. Ngiye kubabwira mu minota nk'itanu, ningaza kuri kabiri hariya nabasoje. Ariko sinsoje itopiki cyacu, ngiye kubabwira noneho icyacu gusa. Aya n'amaturo yanyu nari mbabwira, sibyo? Haleluya. Ngiye kubabwira ku cyacu mu kanya gatoya. Amen. Twariko tubabazwa nuko mwene data wavuze ko yapfuye, ariko umwanditsi w'igitabo cy'imigani igice cya 14:27 yaravuze ngo kubaha Imana ngo biza biturinda ngo imitego y'urupfu. Kubaha Imana gusa konyine ngo biza biturinda ngo guca mu nzira zirimo imitego y'urupfu. Mwanyumvishe? Iyo harimo kubaha Imana biza bidufasha bikaturinda izi zari inzira nyinshi kandi zirimo imitego y'urupfu. Ariko twubaha Imana ikaziturinda ntituzicemo kubera kuyubaha. Tugiye kuganira rero ku ituro ku kintu cyitwa icyacu. Kandi icyacu abantu cyarabagoye bananiwe no kucyumva. Ese ni ituro rimeze gute? Ni ikintu kimeze gute? Kiba gishaka iki? Sibyo? Reka ndabanyuramo bukeya gusa mwumve mu minota mike isigaye. Tangiriro gice cya 14:20 wahabonye nansomera. Cyatangiye ryari? Cyatangiye ryari? Tangiriro gice cya 14:20. Aravuga ngo kandi Imana isumba byose bihimbazwe. Nawe Tangiriro igice cya 14 mirongo 20. Kandi mwese ko mwabonye sura haruguru turebe haruguru 19 aravuga ngo amuhesha umugisha ati Abrahamu ahabwa umugisha n'Imana isumba byose. Sura kure hera ku 17 da 17 aravuga ngo atabarutse avuye gutsinda Kedoru wa Omeri n'abandi bami bari kumwe nawe. Ego Umwami w'i Sodomu amusanganira mu gikombe shafi. Nico gikombe cy'umwami. Kandi Melkisedeki umwami w'i Salemu. Azana imitsima na vino. Yari umutambyi w'Imana isumba byose. Amuhesha umugisha ati. Ahesha Ibrahamu umugisha ati. Arambwira ati Abrahamu ahabwa umugisha n'Imana isumba byose. Ego kandi Imana isumba byose ihimbazwe.
yakugabije ababisha bawe. Yego. Nuko Abrahamu amuha kimwe mu ugeze ku murongo w'akangara byose. Umurongo wa 20. fara. Nuko Abrahamu amuha kimwe mu 10 byose. Nuko Abrahamu amuhereza kimwe mu 10 rya zose ibyo yaragabiye. Mufisha zino nkuru. Ese Abrahamu tumwigira wiki yitwa nde? Nisekuruza w'amahanga akaba sekuruza ukwizera. Niwe tugukomora. Bwana asifiwe. Niwe wakoze icyo kintu cya mbere cyo gutanga icyacu. Loti aho yari atuye abantu baraje baramunyaga. Ngo barageze kumunyaga Abrahamu arabimenya. Ngo amaze kubimenya arafata imitungo ya Loti tuyogenda gutyo. Ngo aragenda arayikurikira. Arayigarura anyaga n'ibindi by'abanyamahanga. Ngo abigaruye ahurana n'umugabo witwa Melikisedeki. Umwanditsi wa Heburayo yaravuze ngo ntagira se ntagira nyina. Haleluya. Iminsi yiwe ngo ntigitangirira ntigira n'iherezo. Amen. Icyaka biri Melikisedeki ngo yitwa umwami w'Isalemu. Bisobanura ngo umwami w'amahoro. Ninde? Ni Kristo, niwe mwami w'amahoro wenyine. Ari mu shusho ya Kristo. Duhereze Yesu biza. Haleluya. Ngo azana Melikisedeki ngo azana imitsima, azana na vino ngo abihereza Abrahamu, amuhereza imitsima. Kambemburi avuye mu Rwanda. Ngo arangije ngo kubimuhereza Abrahamu aramumenya. Ariko mana. Haleluya. Abrahamu aramumenya ngo aravuga ngo ni ukuri. Kuye n'umugabo w'igitangaza cyane. Ngo yamufata kimwe mu 10 ngo cy'ibyo yaragabiye ngo arakimuhereza gihereza Melikisedeki. Ngaho aho ituro ryatangiriye ryitwa icyacu. Isomye amakuru ya Abeli na Kayini. Abeli yazatanga icyacu. Yazatanga ituro ryo gushima Imana. Kandi barishira imbere y'Imana. Yarumwose ngo yazana ikimasa cyiwe cyiza gishira imbere y'Imana. Umwuka ukaza yacotse ngo umwotsi ukazamuka. Imana ngo ikemera iryo turo. Kandi bakagenda agatora tujumba twarwaye. Yari gito cyane. Agatora twatuntu twose twafuye. Twatundi tutagira agaciro, niba tujumba, niba tugori, niba uduki tutari twiza. Akaba twashira Imana. Yadushira ku umuriro ntuzamo. Imana yemera igitambo. Ariko akabimenya kuko ikiwe kitemera, ariko akamenya kuko icyo umuntu wiwe. Yesu banukize. Haleluya. Banukize. Haleluya. Bibiri zivuga umwanditsi wa Heburayo yaravuze ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo Abeli batamba mu gitambo cyiza. Ngo kita ngo cyakari Imana iramwemera. Bwana asifiwe. Yamamubwira umujima aravuga ngo nzamwica. Nicaze nabo bari bakiri babiri ku isi yose. Nuko birase bitangiye none. Babiri gusa base na nyina. Babiri gusa. Yamagenda atubwo wewe ubw'Imana yakwemeye zakwereka iminsi yawe zaba mikeya kwisi. Aramujaniriya ngo ashikarica. Amujijije ituro ryiwe ryemewe imbere y'Imana. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Aho umva kandi ngo Abrahamu niwe wafashe ituro rya mbere ryitwa icyacu ngo arihereza Melikisedeki umwami w'Isalemu. Iyo usomye mu mategeko ya Mose mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, bari barahawe itegeko ngo uzoza usarura ibyo usaruyeho byose umusaruro wawe. Nusarura udushambagara 10 mu magambo yumvikana. Ugasarura udushambagara 10 tw'imyumbati. Agashambagara kamwe n'ituro ry'Uwiteka. Mwazumvishije? Haleluya. Niba ufite inka zawe 20, inka 20 zikazara ukabona ugejeje inka 20,
ibyacu ubitangire ingimo nizisubira zikabyara zikageza 20 sibyo utange iyindi nka nizibyara zikageza 30 utange 10 yose rizaritangirwa kimwe mu 10 cyakora iki cyakoraga umurimo wo kugaburira abalewi barabatanze ubwoko bw'abalewi babaga mu muzusa nta kindi bagakora ntibagaza abahinga ntibagaza abadandaza mu Bisirayeli bandi abandi Abisirayeli bose n'imiryango yose 12 yari yarahawe gakondo Abisirayeli abalewi ntibigeze bahabwa gakondo yabo yari yihe gakondo yabo yari mu nzu y'Imana sibyo kandi zabatungaga zavaga hehe zavaga muri rubanda rundi rwose rwatanze bikagaburira abalewi. Bwana asifiwe. Haleluya. Muri Malaki reka dusome twumve. Malaki igice cya 3 umurongo wa 8. Malaki igice cya 3 umurongo wa 8. Iyi topic nini cyane twagomba kuganiraho. Habonye ubuhanuzi bwa Malaki igice cya 3 umurongo ushaka muhere wabonye nasome Malaki 3 duhere ku ndani cyangwa karindwi ihera kuri karindwi uhereye mu bihe bya basogokuruza banyu muteshuka yego mukareka amategeko yanjye muyitondere nimungarukire nanjye ndabagarukira yego niko Uwiteka Nyiringabo avuga nyamara murabaza muti baragaruka dute mbese umuntu yakwima Imana ibyayo mwumvishe ariko mbese umvuko yababajije yarabajije mbese umuntu ngo yakwima Imana ibyayo ariko mwebwe mwarayibizinye nyamara murabaza muti twakwimye iki yego mwanyimye imigabane ya kimwe mu 10 n'amaturo mwumvishe yemwe Imana ikira complaining ati mwanyimye imigabane ya kimwe mu 10 ndetse n'amaturo komeza muvumwa wa muvumo kuko ishyanga ryose umva ikintu cyose kiza gitera umuvumo kubera kuko mwanyimye kimwe cya 10 n'amaturo ngo muvumwa wa muvumo nimuzane imigabane ya kimwe mu 10 umva ko Imana iratanga inama yemewe yego mu bubiko muzane imigabane ya kimwe mu 10 nimurangiza muyishire mu bubiko bw'inzu y'Imana inzu yanjye ibemo ibyo kurya inzu yanjye irimo amafaranga ngaho nimubigeragereshe niko Uwiteka Nyiringabo avuga nta Imana izayemera kuko yogeragezwa mureke babwire iki kintu mucumve ahantu Imana izayemera kuko yogeragezwa ahantu Imana izayemera kuko woyitestinga kugira ngo irebe kuko yokugirira neza no gukiranuka mu gice c'10 Yesu bwiza. Haleluya. Imana yonyine yavuze ngo try nimugerageze irabyemera yonyine ngo nimugerageze mutanga no mafaranga y'icya-10 muyazane mu bubiko bwanje nimurangiza mbwire gute murebe ko ntazabagomororera imigomororo yo mu ijuru habasukaho umugisha mukaburaho mu kwiza yemwe muzi ko imigisha imwe ari twebwe tuyifunze bakaduhemba igihumbi cyose sibyo igihumbi cyose bakakiguheza warangiza ukamuburaho 100 ukariburaho ukwezi kumwe ukariburaho kwa kabiri ukariburaho kwa gatatu mani tubabarire sibyo bagasubira kukundi kwezi bagasubira kaguhemba ukabura 100 umugabo umwe yagiye gutega umuvuga butumwa avuye hanze aramubaza ngo se mpereza agasakoshi kanje mutwaze atagasakoshi kanje ariko kari karimo amafaranga yari umuntu uvuye hanze ikintu cya mbere ngo aramubaza ngo se uzitanga icya-10 wewe wamubwira ngo uhereze ishakoshi yanjye ungatuyaye sinzatanga icya-10 none wewe uzawiba Imana
wowe uzabona Imana no guhereje ishakoshi yanjye kandi n'ishakoshi irimo amafaranga. Amen. Amen. Imana itubabarire kwiba Imana si cyo kizodukiza, sibyo? Iri jana rimwe 200 tuzadutwara ku mushahara twahawe, si farangaza mushaka uzoza uzirya, ntabwo uzogukurikira, nta polisi zoza. Ikintu cya mbere ziguteye umuvumo, tuzotera imbere. Yego twotera imbere, kuko Imana yavuze ngo nimugeragereshe iki, kandi Imana ikorera muri principe. Imana ntiyohindura ijambo ryayo ku bwawe wowe. Oya, wewe wohinduka ukaja muri principe z'Imana, ariko Imana siyo yohindura gahunda yayo ku bwawe uzakunanira. Amen. Haleluya. Nimugeragereshe kimwe mu 10 murebe ko ndabahereza umugisha. Hari ibintu byinshi byazitiwe tutaza tugeraho kubera kuko tutabashe gukiranuka muri kimwe mu 10. Imana yerekanye urukundo rwayo mu Biroma ngo yatangaga umwana, tuza tubivuga gusa kuko turi abantu tukagira ngo biroshe. Imana yatanze umwana wayo, wotanga uwawe, tukabivuga gutyo gusa. Imana yatanze umwana wayo, wowe wotanga uwawe. Mu bintu byatumye Imana yemera Abrahamu nuko yemeye gutanga Isaka. Ibyo Imana irafifura iravuga ngo Abrahamu nyine ntaburaga ngira taza tokinga. Ndamubwiye ngo nampereze umwana wo mu myaka 100 aje kumutamba mushire ku gitambo wenyine amwice, none Abrahamu aremeye ntacyo kagira. Imana iramuhindura imwita inshuti y'Imana. Haleluya. Haleluya. Reka dusoze. Abiroma abikora ingingo cya 9 umurongo wa 7. Kubera iki duhereza Imana? Kubera iki Imana izirya amafaranga? Oya, Imana ntikeneye amafaranga, niyo nyiri byose. Tikeneye amafaranga yacu, ariko uyu murimo wacu iki cyuma twaziniyeho ikeneye amafaranga. Sibyo? Haleluya. Iri kanisa ryacu tuza tugateraniramo, tworijamo se tutayatanze. Inzu yanjye ndikabamo ubukene, kandi kanisa ndakaba ari ikena. Watu waha tubone na dusomere. Abikora inka 2 igice cya 9 umurongo wa 7. Umuntu wese atange nk'uko abigambiriye. Mwumve kabati, mwumve kundi Imana isitubwira neza. Umuntu wese atange nk'uko yabigambiriye. Atinuba kandi adahatwa kuko Imana utanga anezerewe. Ingene gahoro data kugira ngo twumve ibi bintu. Amen. Umuntu wese atange nk'uko yagambiriye. Komisiyo ya mbere, ntugatekereze ngo babaze bambwire ngo none ngo batubwiye ngo tutange icyacu ni mu nyungu zawe. Utinuba, muzi kwinuba, sibyo? Utinuba, atinuba atagira gute kandi adahatwa, without the pressure. Nta muntu gushizaho pressure yo gukorera yo gutanga icyacu mu nzu y'Imana, ariko no mugisha wawe. Amen. Hallelujah. It's your own blessing. N'umugisha wawe. Komeza rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose. Imana izadusazaho ubuntu bwose kubera kuko hari icyo twatanze mu nzu yayo. Kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose. Iyo usubira kuri 6 hazavuga ngo watanze ngo bikeya, ngo wabibye nkeya, sibyo? Wahabonye da so ariko ndavuga ibi ngo nibane azasarura bike. Wabibye bikeya, umuntu kurusha gutanga icyacu mazo kuruta ubuzima. Uzange cyangwa uzende kuko biri muri principe y'Imana. Amen. Kubera urukundo twamaze gukunda Imana,
twari dukwiye kurenza icyacu. Mwanyumvishe? Kubera kuko dukunda Kristo kandi Kristo ari waje kudukunda, twari dukwiye Imana idufashije ikaduhereza ubwenge, twari dukwiye kuzadutanga tukarenza icyacu. Ijambo ry'Imana rituganze ku bwa Yesu Kristo.